Ali Musa hagati mu kibuga, hanyuma Mahamadou Yahya Gado umusifuzi wa mbere y'igitambaro, umusifuzi wa kabiri y'igitambaro yitwa Abdul Aziz Mokhtar Saleh, hanyuma umusifuzi wa kane yitwa Zakari Adamu Umaru, hanyuma komiseri w'umukino yitwa Jean Médard Koshar umunyakongo Brazzaville, hanyuma ushinzwe kugenzura abasifuzi cyangwa se referee assessor umunyagabo yitwa Bimbio Patrick James, hanyuma security officer cyangwa ushinzwe umutekano akaba yitwa Alexandre Muyenge n'umurundi, hanyuma ushinzwe kugenzura uko bakurikiza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 yitwa Jean-Marc Ngale Mbonjo akaba ari umunyakameruni. Reka dukomeze cyane tubaha ikaze kuri Stade Omni Sport de Douala cyangwa Sanike Salomani amutima defense akontrola neza cyane Olivier Kwizera agomba kurinda kwizamu ryeriza gutokozwa. Iyi ni igitego cyari cyo cyose. Tubaha ikaze kuri Radio Rwanda, tubaha ikaze kuri Magic FM, tubaha ikaze kuri RPA hafi yawe gatano ni Jean Claude Kwizera nakira mugenzi wanjye Rugangura Axel Bombo Chocolat. Umukino ugeze ku munota wa 2 n'amasegonda 22 kabisa. Karero ariko ibintu byibize amakipe 28 agomba kubonetse ikiye kuzakina imikino nyuma y'igikombe cy'Afrika n'uburi kizabera muri Cameroon kuri stade bazaba bahari. Amakipe menshi akomeje kugenda abona itike mu kanya gato cyane. Cote d'Ivoire iyo rwose yari yabikemuye, yo na Ethiopia mu itsinda ryabo nibo bazamutse nyuma y'aho Cote d'Ivoire yamaze gukubita Ethiopia n'ubundi bitego 3-1 Claude bahita bavuga bati rero nimwikomereze gahunda nta kibazo. Attention, on va passer inyuma gato cyane, c'est l'ikipe y'igihugu ya Cameroon zamuka. Cameroon bavuga bati ntabwo twakongera kuba twasebera mu rugo, ntabwo twakongera kuba twashaka gusebera mu rugo neza cyane kuri stade, ntabwo bajya batsindirwa iwabo, ntibajya bahatsindirwa. Beruka mu mwaka w'1998 bamwe bashize imyaka 23 kabisa. Baravuga bati Cap Vert byadukoreye Ipraya, ntabwo dushaka ko na hano ku butaka bwacu ibyo bintu bishobora kuba byaba, bati rero reka tubyirengagize. Aya sizo mpiri magato cyane kwa Ngadewu mukunzi Yannick bavuga ko rumwe mu bakinnyi batajya bapapa nta panique agira kabisa, kandi ko kurabibona nta kipe bavuga ngo ni nkuru cyangwa iki. Reka tugeretse rero turebe uko ibintu bimeze. Mbere ko imikino itangira hari amaze gukina imikino 141, amaze kugaragara ibitego 319. Uwitwa Patson Daka Munyazambia amaze gutsinda byinshi bitanu. Kona Amavubi, reka turebe Kona Amavubi ku munota wa 8 w'umukino. Kona y'Amavubi kuri munota wa 8 w'umukino. Reka turebe Kagere Yunamari yavuga ati mugerageze mushyira imipira myinshi imbere nanjye nirwarize ko rigiye guterwa na Captain Arura Niyonzima mtoto wa Mayengo Rubavu. Niyonzima Olivier Sef avuga ati mwitondereza ku mitwe y'uburyo nyabishobora. Attention kona y'Amavubi igiye guterwa na Haruna. Attention kongana umutwe ariko biranga umupira mukuraho. Reka turebe aragucenga neza. Nagura remera cyane ku murongo cengania ariko aracyafungira ku murongo neza cyane Sefu gundagura na Fensa Abubakar. Attention Fensa Abubakar ariko sunika hirya gato Fensa aravuga ati wa mwana we ati yakoze ikosa kabisa Olivier Sef yakuriye ikabutura Fensa Abubakar yakubise igitego kimwe rukumbi 2017 igikombe cy'Afrika bamanika icya gatanu. Cameroon imanika icya gatanu. Acha muri posto kubita ubukipa arabumara bari muri Besiktas Istanbul. Rero Sefu yamubwiraga ati n'ubundi muri APR ntabwo ibyo bintu wabizanaho nzakiza ntabwo birimo aribyo mateka ayisakuru ikabutura yabiranga. Cameroon akora match zabaye ibitendo. Guinea-Bissau yakubise Congo Brazzaville 3-0 3-0. Senegal na Eswatini. Niyo mpamvu nta bintu byo gutinya ngo amazina akomeye ikipe yiteguye hano muri qualifiers, cyane cyane ku makipe akomeye. Amakipe muri Afrika yihagararaho. Na Eswatini wakwemera ko yananyina na Senegal kabisa kimwe.
Swatini akaba rero ari uko ibintu bimeze. Clinton John izamukira cyane ashaka umupira kwa Pierre Kunde, hindura umupira imbere y'izamu ariko awutera hanze. Pierre Kunde Malong, ikipe ya Cameroon irimo abakinnyi bamaze kumenyera cyane ubita Pierre Kunde Malong. Pour la défense, le ballon est à nouveau camerounais. Pas pour longtemps. Voici le capitaine Nyozima. Ballon récupéré par les Lions. Koundé Malong, il est passé. Il va très vite. Il cherche le capitaine Vincent Aboubakar. Molenga pour l'équipe des Amavumbi, le capitaine Nyozima. Ça circule côté rwandais. C'est le capitaine de l'équipe. Il cherche Lagué. C'est plutôt un ballon pour Simon Mossola. Le joueur de AS Vita Club en République démocratique du Congo. Le Cameroun va repartir. Voici Martin Henlan. Le capitaine, il est passé. Faïkoles Ngoran. Le centre. Attention, la frappe! À côté. What that would have been Vincent Aboubakar shooting for goal. That would have been the man with 66 cap for Cameroon. With just fine connection with Ngoran, fight colleagues. But then, when they whip the ball, it missed the target narrowly. But that was a final attempt for Vincent Aboubakar, who the last time out here against Mozambique scored 2 goals against Mozambique. But that was a fine attempt by the captain for Cameroon. Ballon pour les Amavumbi. Molenga, qui a participé au dernier CHAN avec les Amavumbi du Rwanda. Et il y a une faute. Il y a une faute. Musingi Ansha should get a yellow card, gets a yellow card for that foul on Cameroon's Mumingamalu, who has stolen the ball and was about moving forward as Mohamed Ali Moussa from Niger, the referee has booked him. Did wonders for Villarreal, played in the 6th month of Villarreal before moving back to his team, that his regular team, and that's an opportunity to Jonathan Graham. Will he cross it? He says it to the pen area. And the ball is to Cameroon's. La remise en jeu pour les Lions indomptables du Cameroun qui multiplient de belles séquences de jeu. Voici le Cameroun. Meapia. Il est passé et cherche le capitaine Vincent Aboubakar. That was a La ball. remise en jeu pour les Lions indomptables. Faye Collins. That was a bold attempt by Miapia, who moves forward, dribbles, and gives confidence. Absolument. Ce ballon récupéré par Koundé Malong qui s'en tire avec un corner pour les Lions indomptables. Corner qui sera botté par Clinton J, qui n'avait pas été titularisé à Praia. Souvenez-vous, il était entré en cours de jeu. Il a toute la confiance du sélectionneur national ce soir. Clinton J, le joueur du Dynamo Moscou. Voici les Amavumbi, Molenga. Ballon récupéré
par les Camerounais. That is Giroud, the man who scored the goal. He was going to go that's his chance again, but then beating Giroud, Lage, they call it the Wonder Kid of Rwanda, was moving so dangerously. As goalkeeper Kwizera has to come out and put the ball away from the pass of Clinton J, who was put him under pressure. Vincent Boubacar. This is Mike Collins Goran, the man from Stade of Liège. Ball back, this is the man from El Guna, Jonathan Gwen, Zambo Anguissa. Zambo connects with Vincent. Mike Collins. Mike Collins. Disqué par de nombreux clubs européens, à l'instar de Strasbourg. Fernando Santos abatekereza uko ajya apanga abakinnyi cyane. Game whose intensity has dropped a little bit. Bernardo Silva, R7, About 20 minutes. But Rwanda has been playing a little bit comfortably now. With this Kake Salomon, who plays for goalkeeper Kagire, Olivier, Kwizera Rara, Fichina, Omoriga on the right, the flying fullback man. Aruna, Pearson, with the Manashima. Manashima, Liyong Zima, Aruna, just number 8. But they'll gather the ball away. Clinton J pour les Lions indomptables. Koundé Malon. Clinton à nouveau. Il essaie de se débarrasser de son vis-à-vis. Voici Michael Gando-Gadji qui est lancé. Meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017 côté Cameroun. Attention à cette offensive des Amavubi. On cherche Lagué, la perle de cette équipe des Amavubi du Rwanda, qui devrait passer le test après ce match du côté de Zurich FC. Exactly, he's been looked upon as the hope of Rwandan football. That is Biringiru, Lagué. Il y a pas mal de joueurs de APR, l'armée patriotique rwandaise, dans l'équipe du Rwanda. Les visiteurs qui ont joué à cache-cache pendant la période de préparation d'Ideon Kado ne se sont pas présentés à la conférence de presse d'avant-match.
Well, it's such times we want Coach